Dobar dan. Kao što smo i rekli, danas ćemo govoriti o promjenama vremena i promjenama praznika. Interesantno da je nekome palo na um da promijeni vreme i praznike. A ta vest stoji, napisao je prorok Danilo još negdje 600 godina pre rođenja Gospoda Isusa Hrista, da će silom malog roga promijeniti vrijeme i praznike. Negdje stoji zakon. To je interesantno. Ako pogledamo kako se mi možemo orijentisati za vrijeme, mi smo dobili sve na gotovo, imamo kalendare, mnoge. Nama je poznat julijanski i gregorijanski kalendar. Znamo da orijentišemo se po danu, po mjesecu i po godini. I između postoji također i sedmični dani, znači neko to naziva sedmica ili nedelja, 7 dana. Ako pogledamo i odemo i odemo u prvu knjigu Mojsijevu i onda možemo vidjeti tamo u knjizi stvaranja, odmah prva knjiga stvaranja, možemo vidjeti stvara sunce, mjesec i zvezde. I šta Bog kaže? Bog kaže tada da budu znaci vremenima, danima. Interesantno. Šta to znači? To znači da ljudska bića, kao što smo mi ljudi, naša civilizacija se može orijentisati samo po suncu, mjesecu i zvezdama. Drugi način za orijentisanje vremena u našoj civilizaciji ne postoji. Zato, znači, imamo jedan dan, jedan mjesec, jednu godinu. Također imamo i jednu sedmicu ili nedjelju dana, ako pogledamo realno. Jedan dan, to svi znamo, jedan dan traje 24 sata. Tih 24 sata su podeljeni na period mraka i na period svetlosti. Isus Hrist u Luci, znači u Evanđelju po Luci, lepo kaže da je, znači, svetlost dana 12 sati. A znači ako je svetlost dan gdje se vidi, gdje je svetlost 12 sati, znači da i tamni deo je 12 sati također. Znači, jedan dan je 24 sata i ne može drugačije da bude. Znamo da jedan mjesec zavisi od kog mjeseca, neki mjesec traje 30, neki 31 dan, a neki traje 29 ili 28. Zavisi od prestupne godine u našem gregorijanskom kalendaru. Tako se računalo i u julijanskom, pretpostavljam. Znači, ipak, iako je Bog odredio vreme, znači savršeno je dao
da tu nema greške, jer planeta Zemlja se okreće uredno, nema nikakvih promjena, nema nikakvih smetnji. Sunce također, mjesec također ima svoju putanju i to su nam znaci da određujemo tačno vreme. Međutim, kao što sam rekao na početku, sila malog roga je odlučila da promijeni vreme, a i praznike. Također, ako pogledamo praznike, vidimo da imamo sada Božić i Uskrs i neke crkvene praznike koje narod slavi. Također Nova godina je čudnog datuma. Svi datumi praznika koje mi slavimo su veoma čudni. Jer ako pogledamo u Bibliji stoji, uđemo u 3. knjigu Mojsijeva i pogledamo, tamo Bog ima svoje praznike. Postoje Božji praznici, 7 Božjih praznika i Bog kaže da se to slavi od kolena do kolena, znači do kraja, da se ne prestane da se slavi. Nevjerovatno. On nije imao namjeru da promijeni bilo šta. Bog ima svojih 7 praznika koji su u planu spasenja, pa čak tih 7 praznika tačno ukazuju kakav je plan, Božji plan spasenja, da se spasi čovjek. Međutim, mi danas imamo Uskrs, mi imamo Božić, mi imamo Novu godinu, mi imamo neke druge praznike, ali toga nema u Božjem planu spasenja, a to je promjena vremena i promjena praznika, kao što sam rekao na početku, jer to nije Božja namjera. To je interesantno. A pogledamo u našem sistemu, znači rekli smo jedan dan traje 24 sata, ali u našem sistemu, što je veoma interesantno, pogledajte realno i razmislite realno, dan, znači naš dan u ovom sistemu počinje tačno u 12 sati noću. Razmislite malo šta sam sad rekao i razmislite da li je to istina. U 12 sati noću počinje novi dan. To je interesantno, zar ne? Razmislite. Sada, kada zaista počinje jedan dan po Božjem planu spasenja i po starom računanju vremena, onako kako je Bog rekao i tako su nekada ljudi računali vreme, vidimo da kada se završi jedan dan, znači kada je u toku zalazak sunca i kada sunce zađe, interesantno da u tom trenutku kada sunce zađe počinje i odmah i drugi sljedeći dan. Znači, ako je danas subota i kad bude zalazak sunca, danas, ja ne znam koliko je danas zalazak sunca, oko pola 9, istog tog trenutka kada bude zalazak sunca i kada se završi subota, istog tog trenutka počinje nedjelja. Ne znam da li ste znali za to, ali to je Božji plan i to je
tako uredio Bog. Da, znači, istog trenutka kada se završi jedan dan, u istog trenutka počinje sljedeći dan, a ne u 12 sati noću, kada je mrak. Bog nije razmišljao o tome da jedan dan počinje u 12 sati noću. A šta je tu problem? Naprimjer, problem je u tome, naprimjer, kada se govori, a što je veoma važan događaj je to, naprimjer, kada je Hristos, Isus Hristos vaskrso, kada je bilo vaskrsenje, jer mnogi, čak 99,9% teologa i vernika i ostalih sveštenika, teologa, popova i raznih fariseja, svi su sigurni da je Isus Hristos vaskrso rano ujutru. Čak je neko imao smelosti da doda u evanđeljima da je Isus Hristos vaskrso u rano jutro, što je veoma interesantno. A vidimo da po planu spasenja, ako neko jutro, znači šta može da bude jutro? Jutro vaskrsenja, znači ako je Isus umro u 3 sata popodne, a što je istina po Bibliji, i sahranili su ga do pola 6 sati, neka bude i 6 sati, 6:15, pola 7, nije bitno. Onda utoliko tačno treba i da vas krsne. Jer kod Boga nema nikakvih prevara. Nema ničega što bi ukazalo na neke manipulatorske aktivnosti samoga Boga, toga nema. Sve je lepo zapisano, međutim ne uklapa se. Zbog toga kažem da je nastupila jedna prevara sa danom. U našem sistemu dan počinje u 12 sati noću, što je apstraktno, jer sam Bog kaže da jedan dan počinje po zalasku sunca. Kada se završi jedan dan, počinje odmah istog trenutka drugi dan. Eto koje probleme, na primjer, donela ta promjena ili prevara, da, na primjer, neko može da tvrdi da je Isus vaskrso tek ujutru. I što bi, na primjer, ako je Isus vaskrso kao što je trebao da vaskrsne, znači na završetku dana, ili možda još malo ranije od tog završetka, od zalaska sunca, kao što je i sahranjen. Zašto bi, na primjer, učenici i Marija čekali tek ujutru, kad je jevrijski zakon dozvoljavao da oni mogu da odu na grob posle završetka subote? To uopšte nije problem nikakav. Znači, tu je neka prevara. Ako pogledamo, dobro, o danu smo rekli šta smo rekli. Ja vas molim, ako imate nekih komentara, pišite mi na moju adresu, na moj profil. Imate moju e-mail adresu, a imate i moj profil. A također možete i na YouTube da mi se javite i da kažete vaše mišljenje i da dodate nešto što možda ja ne znam. Eto, rekli smo o danu.
O danu smo rekli šta smo imali da kažemo, a na primjer o ovom mesecu, početak meseca, kako je to Bog, mnogi ljudi ne znaju kako je to Bog zamislio da počne jedan mesec i da se završi jedan mesec. To je za nas malo neverovatno i nepoznanica. Ali Bog je to, u Božjem planu spasenja stoji da je Bog smislio tako što je Bog uredio da se slavi Dan mladine. Znači, Dan mladina, kada se slavi, to je praznik mladina ili Dan mladina, kada je mlad mesec. Tog trenutka, kada je mlad mesec, tada počinje i završava se jedan mesec i počinje drugi mesec. To je praznik i taj dan treba da se slavi, tako je Bog uredio. Međutim, danas ne postoji Dan mladina, niti se poštuje mlad mesec, na primjer kao početak jednog novog meseca ili završetak starog meseca. To ljudi ne poštuju, oni imaju svoje početke. Tako je naš sistem napravio da mi, na primjer, može da bude mladina u sredinu našeg meseca 15. ili 20. možda bude mlad mesec, ali to nas ne interesuje. Mi imamo svoje početke meseca, tako da praznik mladina koji je Bog dao da se slavi i da se zna kada je početak, kada je kraj, to više mi ne respektujemo. To je interesantno, da mi nemamo više respekta prema Bogu, a to ima posljedice, tako da vidimo šta se sve događa. Interesantno da mi imamo također, slavimo Novu godinu i Novu godinu slavimo, vi znate kada slavimo Novu godinu, 1. januara. 1. januara slavimo Novu godinu kada je hladno, kada je mraz, kada je pusto, kada nema nikog na ulicama, kada nema cveća, kada nema drveća, u stvari plodova na drvetu, kada nije zeleno kao sada, kada ja pričam, evo, nego je sve pusto, sve je mrtvo, a mi slavimo Novu godinu tada 1. januara. Što je malo neverovatno i nelogično. Kako je to Bog uradio? Da li Bog negde spominje kada je Nova godina? Interesantno da u drugoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove Izlazak, u 12. glavi, Bog priča o tome. I Bog kaže Mojsiju, Bog opominje Mojsija i kaže mu kada treba da slavi Pashu. Ali iz tog razgovora Boga i Mojsija mi možemo da vidimo tačno, da zaključimo kada je Nova godina. Jer šta mu Bog kaže? Bog kaže Mojsiju 14. dana prvog meseca, znači on kaže kada je prvi mesec, 14. dan također spominje, kaže 14. dana prvog meseca ti slavi Pashu. Kaže mu idi kupi jagnje i to jagnje treba da stoji u kući 3 dana, a posle 3 dana, znači od 10. treba da kupi, 3 dana treba da stoji, a onda treba da ga zakolje, znači 14. pridveče. Znači, ako pogledamo 14 dana pre Paske počinje Nova godina. Znači, jer Bog spominje
prvi mjesec u godini. A kada je to vreme? Vreme Paske. Jevreji dan danas slave Pasku i zna se kada je vreme Paske. Pa to je najlepše vreme. Prvi mjesec po Bogu i Nova godina po Bogu je najlepše vreme. Znači kraj marta i početak aprila. Kada buja sve, kada se rađa, kada se trava počinje da zeleni, kada počinje cveće da buja, lišće se vraća, život se vraća. Tada je Bog zamislio da bude Nova godina. Međutim, mi Novu godinu slavimo kada je sve mrtvo i kada je sve pusto. Zašto? Pa zato što smo ispoštovali smo volju onoga koji je nameravao da promeni vremena i zakone, a to piše ko je on, to piše u knjizi proroka Danila, da će neko pokušati da promeni vremena i zakone, što je veoma interesantno i neko je uspeo koliko toliko da promeni, mada se zna, eto, mi znamo, na primjer, ima ko priča o tome, kao na primjer ja. Eto, nismo spomenuli smo da je promenjena, na primjer, za godinu kao period, spomenuli smo za mjesec kao period i spomenuli smo za dan također koji se slavi 12 sati noću. Ali ima još jedna promjena što je veoma interesantno, možda vi niste nikada razmišljali o tome, ali na primjer kada počinje sedmica i kada se završava sedmica, znači period od 7 dana. Da li ste možda vi nekada razmišljali o tome? Pišite mi molim vas u komentarima. Možemo da pričamo o tome. Imate moje profile na YouTube, na TikToku. Imate e-mail moj, možete da pišete i da razgovaramo o tome ljudski. Ne sa svađom i sa prepirkama, nego normalno. Ako ste za to. Kako je Bog zamislio i kako je Bog uredio da se koji je prvi dan u sedmici, a koji je 7. dan u sedmici. Mi znamo u našem sistemu, znači počinjemo da radimo u ponedjeljak i to je onda prvi dan naše sedmice u našem sistemu, a zadnji dan sedmice po tome kako sada mi računamo, onda bi to trebalo da bude nedelja, tako. Jer nedelja je po takvom sistemu koji mi poštujemo, jer počinjemo da radimo i 5 dana radimo, do petka radimo, neko radi i subotu radimo, a onda u nedelju je 7. dan i onda se odmara. To je tako neko uradio, to je osoba iz knjige Danila, Mali rog. Ko je Mali rog, to morate da proučavate, možemo da pričamo o tome. I onda znači odmaramo u nedelju. Ali interesantno je nešto da se u starim vremenima i po Bibliji nema u Bibliji nigde da stoji nedelja da je 7. dan. Interesantno, 7. dan po Bibliji i u Bibliji nema zapisano. Niti ga Bog spominje kao 7. dan, dan odmora. Interesantno da je Bog 7. dan po Bibliji na 800 nešto mjesta, samo u Starom Zavetu je zapisano da je to subota. Subota počinje, dobija značenje, u stvari ta reč potiče od reči šabat.
ili sabat. Šabat znači dan odmora. Sama reč znači kaže, jer tako je Bog uredio, da šabat je dan odmora, znači to je subota. Znači i to je, znači sedmicu je neko izmenio također, osim što je izmenio svo ostalo vreme. Sedmica je također izmenjena i ljudi su zaboravili da je šabat, da je subota 7. dan i to je Božji dan za odmor. To je također zaboravljeno i izbrisano u našem sistemu. Ja ne znam da li ste upoznati sa tim, da li ste neki puta razmišljali o tome. Eto, imamo mnogi kalendare u našem sistemu, na primjer pravoslavna crkva i dan danas u crkvi, u crkvenom sistemu i dan danas se poštuje julijanski kalendar, stari kalendar, a negdje u Grčkoj također, u Rusiji također, ali to je samo u okviru crkve. Interesantno da je napravljena promjena sa julijanskog na gregorijanski kalendar 1582. godine. Ja ne znam da li ste u toku, da li znate zbog čega je promijenjen julijanski kalendar i zašto je stvoren gregorijanski kalendar. Da li ste razmišljali, da li ste čuli za to? Da li ste znali da je, znači, car Julije Cezar, rimski car, je naredio svojim astronomima da naprave julijanski kalendar i onda su oni to sve lepo uredili i godina je trajala 365 dana, ali umjesto onih 5 sati koliko se okreće zemlja, 5 sati i 48 minuta i 40 i nešto sekunde, oni su uzeli konkretno 365 dana i 6 sati. Znači to je napravljeno 46 godina, julijanski kalendar je urađen 46 godina pre rođenja Isusa Hrista i taj julijanski kalendar je funkcionisao do 1582. godine. U 1582. godine je Papa Grgur rešio da ispravi julijanski kalendar. Kako to da ispravi, ja ne znam da ste u toku, da li znate o čemu pričam. Pa rešio je da ispravi zbog toga što, kao što sam rekao, zemlja se okreće znači jedna godina treba da traje po ciklusu onako kako je Bog uredio da se zemlja okreće i njen ciklus je 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 40 i nešto sekunde. Međutim, kalendar julijanski je napravljen 365 dana i 6 sati, tako da je za tih 1582 godine, odnosno i 46 godina, to je 1600 nešto godina, napravljeno višak od 10 dana, jer je razlika bila od pravog vremena Božjeg, onako kako je napravio planetu Zemlju da se okreće i njen ciklus, i kako su napravili astronomi
Julija Cezara postojala je razlika od 11 minuta i 40 i ne znam koliko sekundi, 11, skoro 12 minuta. Znači tih 11 minuta i 40 i nešto sekundi se nigde nije pojavljivalo, ali na kraju se vidjelo da 10 dana ima viška. Interesantno da je tada Papa Gregor 13. Zbog toga je kalendar također dobio njegovo ime, gregorijanski, zbog Pape Gregora. Šta je uradio? On je također angažovao svoje astronome koji su napravili, mogu da kažem, savršen kalendar, koji su znači ispravili to vreme i počeli tačno da računaju vreme. Ovaj gregorijanski kalendar je tačan kalendar, ali onih 10 dana je Papa, pošto je on ličnost koja može da donese te zakone, doneo je bulu, zakon koji su poštovali svi. I onda je tih 10 dana nestalo sljedećeg dana, tako što je 4. septembar toga dana doneta bula. Sljedećeg dana je bio 15. septembar i to su poštovali svi ljudi i od tada se vreme ispravilo. Znači od 4. septembra 1582. Papa je proglasio 15. septembar 1582. godine i tada je vreme ispravljeno. Gregorijanski kalendar je savršen kalendar i tu se, ako niste znali, može javiti greška od jednog dana u 3000 godina. Znači kada prođe 3000 godina pojavit će se razlika u vremenu od jednog dana, što je, znači, može da bude prihvatljivo. Ne znam da li ste razmišljali o tome, da li znate za to, ali evo ja sam ispričao. Ima toliko još toga da se ispriča, to ću sljedeći put da pričam i da ispričam, ali ja vas molim, javite se da možemo da razgovaramo o ovoj temi koju sam rekao, koju sam ispričao. Imate moje adrese na profilu, na YouTube kanal, imate moj također. Evo ja gledam baš komentare i nisam dobio ni jedan komentar. Ja ne znam da li vas interesuje uopšte ova moja priča. Da li trebam da ponovim ovu priču? Ja vas molim, javite se na moj profil, na moje profile YouTube i TikTok i možemo da pričamo o tome.